Hello, TUNI Cooking News. Visual say na bon chaven lem nei vin TUNI 30 December 2025 ai tai ni khat bo nei ta ve 2025 dinga na jing khu achai ni pen hi ding ai ta in 2025 ba dinga TUNI hi ala second ai ta in TUNI hin gamdang thu hin sayo hitin chole zan hi video in sim nawa mi tampin ipi le ipi kisuto a comment a hin bol ham la ka hepo in hi chi chung changa niau cha hil che nom omin hi chawa jong chuin sei hoiten chole Pakistan army ho Gaza gam sunga koiding ti a Trump in thupon anei khumna chung chang thu ho hin sei hoitin chole Trump in Nigeria gam sunga thing noi ho don putna abole ti ho jong hi niau cha hin sai ke noi te mi tampin IHAT no movin na ngi chun niau cha cha hi chi gamdang thu su ho jong hi IHAT na hi le mi pan la dan a hi lo vai le ET ki got na nei wa ET lunggel anei ham ti ho jong hin ve hitin chole Burma gam sunga jong hi vote hi na phase 1 cho anak chai tai ti ho jong hi mo ai ki ne na hi cho hi aban bana in sei deu hin tin ama sapena Pakistan ho hi tu a hi Trump in a phat changa pressure a bola Israel la nasata a boina a umjing na kho het dewa in Gaza gam sunga ho Pakistan ho hi Gaza aga han lang ngama ho hin peace hin bol leo ti hi nasata Trump hin hichi Asim Munir kitipa hichi Asim Munir chu Pakistan general pa hi marshal ti ajong ke ai ama hi ai ta chu select a bolin ama hin alam kaiding Israel Gaza ki boina dung ho a buffer zone a hi Pakistan army ho dinguvin lang nang hon phateta apan lawin lang hichiwa Israel Gaza ki boina hi hin suthip ovin ti a hi ama hin Asim Munir hi thupi na aboli ti zong hi mu a hi in nichewa hi ga vekil lo chun news dang a zong ki ji a hi tu le tu a Israel le Gaza boy na hi phat short pi lut a hi tan kumiza nam khari hung chal la hi tain hi a hin la tu ni chan ge a hi a phat chenga Hamas ho hin attack a ball na ho kimujing na lai a hin izi chun Trump in asaina achu Pakistan army ho sang thum le zanga hi chi Gaza gam sunga hi galut no win lang ngeta chu agam sunga chamna le lumon na a theina dinga nang hon buffer zone ga ve kolta win ti a hi thupi na aboli ti a hin la hi chiwa het thim deu khat chu Pakistan sepai ho Gaza agalut nuwa Israel le Hamas ho kika agadin na dinguwa hi neutral ading na divem ti pa hi lungdon ta ahin aji chu Trump hi gamhlata he cho ai wanga ama hin tu le thu a Pakistan ho agin cha dan le Pakistan ho ama ho gam phat chom na dinga akithopin hoi avet na hi le ama hin ta san ma na Muslim country khat le Christian country khat kido na Muslim country khat nin chamna ga si min kiti chu hi theilo chu iti zong le hi chiwa Pakistan ho Gaza aga mobile chon Israel hon gen theina I chanam khat ahin to deus ahin to na deuti na ji pian chu ga velo chon amasa Hamas ho le Israel ho anaki boya jong chu nasata Pakistan hon US le Israel ho demna aneiwa a flag ho na san ge jong a hal chala hi chi hi Palestine ho ka support now a hi ti a jong a video ho jong tampi ve the news dang ho jong kain ta do nom ta po in kain ta do man ta po in na hi je a chu het theine dewa neo cha ka ga se hi in hita hi Karachi a jong hin na sata ki phin na aneiwa US le Israel in Palestine mi ho na yang bol ve
hi tihin human right in action la ding khoti ding khati ding ti a hi nasata US le Israel adem naw jong sa cho a hi wanga tunia US in Pakistan hinga Israel Hamas ki boina ka chamna sim dinga nang hon na sepai ho sang thum le zanga sol lu novin lang hita chu nang hon chamna hin se movin ti a hi Donald Trump in thopi na nei ti a hi ni chi a chu news phabe pi a hi ivet na hi le Israel support hon jong a ha sei pe nu cha hi le hi chi hi Trump in tu chunga Pakistan army ho Gaza gam sunga sol lut ding ti a to gon anei pau hi dangerous ai kichat ta ai azi chu tu a Hamas ho keu Hamas niau chakhet bon Israel hon hi banga tho le lova hi le Pakistan army ga lut ta hen lang Pakistan hon ita chu Hamas hong hin ki thopi ta hen lang hi le I chan ham khana hi chi sanga mei kong hong len zo ding ai izi chun hi chi kichat ta ai Iran in gala akithopi ai in tu ai Pakistan amun ta asepai aga sol lut na pan ahin la ding chu hi chi hi amei kong pa hong lin ding ai ti a hi aseyo hi chu hi ta hi news za chom choma jong hi ki mo ai ta in ahin la tu ni chan ge ya Trump in a plan hi a khial nai point a khial lo ja chu hi chi ga ve lo chun US in pressure a ball jing hi chu asimunir ki ti pa hi chiwa Israel Gaza Hamas ho ki boina ka a hi Pakistan army hon lut nu vil lang Gaza gam sunga hi pateta a nang hon hi chiwa hi chamna hin se mo venti ai US president hin aphat chenga pressure api a asimunir le asipai sang thumle zanga lang hi solut na dinga to gon amazing ti a hin la hi chi Benjamin and adai kit point Israel leader pa in adai po in nizi a cho abulma sapenai ga seina pau khat chu ga velochen hi chiwa hi Israel in Turkey hi block a ball cho hi chiwa hong ki kum dinga hi block a ball cho ATM khana Turkey army ho hong lut nge nge le hi chiwa hi ke hon pan kala adewai ti a hi ti chu Turkey zong ki diem lo ding ai ti a hi in hi chi to bang ma a chu to a hi Pakistan jong hi a bol lo wa hi la chun I chanam khatna Israel a dinga hi ha sat na hong thung mai thei a hi ti ho jong hi mo ai ki ne nei hi ji chun tu a hi natin yahu in US kimu pi dinga zani masa cho na pot do US leader pa to jong hin anakimu to hlona ita chu pan agala wa hin ahin lahi chewa headline a koina wai Hezbollah to ki boina ho chungchang sei khom dingin natin yahu chu Trump hinga a pot do tai Trump ki mo pi dingin anapot do tai ti a hin a ki ho no ho jong chu tu lai hi a pet na social media dunga ki mo pai a hin mi chi to banga chu tua jong hi amanin ki ho khom na anei win a hin la Trump in tu ni chan ge ya hi Pakistan army ho Gaza gam sunga galut na pan galat agala na dinga thupi na anei na ako na hi I macha nung sei na tilehen la do na ima anei nai po in Pakistan army sang thumle janga lang hi ai chi Gaza gam sunga lut dinga jong hi nasata a Trump hin pressure a ball jingi ti hi mo ahin la Benjamin kona jong hi natin yahu langa patna jong hi ima tu a Turkey ho hong lut thailo ding hi ti a block a ball bangova cho Pakistan ho block a ball na ho jong hi mo hi po in ahin la Pakistan army ho Gaza gam sunga hong lut no henang hi le mi chanam khana Muslim khat cho hong pang khoma Christian tua Jew so na sata ahin attack theina deu lampi danger ta khat jong awmi ti pa wang hi mi zo sen tu le tua a ha sei pe na hi in chole naten yahu in jong hi chi Pakistan army ho hong lut ding hi adei lo a hi jong le tu ni chan ge official ta chu Pakistan ho hong lut thelo de wa hi tia thupon na bang akimodi nai poi ti chu ye theina de wa neu cha chomcha iga sei theyo hi chi chan chu hi hanlang tu hin Trump in Nigeria gam sunga strike a boli ti na
chung chang hoi min aha ki sei le jingin hi ji chun he theine de ve neu cha hi chi chung chang ai ka sei ki lo han Nigeria gam sung hi gam thupi ta hi po in a hopi chu he nge neu cha thupi nan te hi zong le a ho atam zopi hi chi to banga hi hi zo te ho thinglang gam to banga hi chu a hi wanga chu ho gam thinglang gam ho chu thing le lo hing hampa tam hi ai wanga ama ho gama hi desert gam hi chu desert gam hi ja chu ai in ho zong hi niau cha cha sa wa hi ta hi khosa hi ben hi chin na chunga chu Nigeria gam sungi gam dang banga khang to ta religion thupi ta ai nai po in a hlang pi a tam zo chu Muslim ho lut tam na pen a hin a ji chu hi chilaya hi ISI ho he de hin hi chi ISIS ati ho loi hi chi Muslim ki loi khom na thing noi group lin pen ho hi chi ho zong khu hi chi gamai khosa hi men hi chi wa a khosa na wa hi ama hon mi pi ho hi ama ho religion na convert an bol na hi a so na so ta mi ta cho an bol wa hi le a gamu wa hi mi gam khang to lo masanga e ho ipui pa ten thing phung song phung ho to banga cho an khosa hi ben a hin la mi ta chu thing noi hon kisel na mun khana na nei pha na ba chu a phat chenga hi ama ho religion hi promote an bol wa hi le hi chi Nigeria gam sunga jong hi Muslim hong tam ta Muslim hong tam ba na chu thing noi jong hong tam ta tu ai masanga chu Muslim thing noi ho bo hom te le tu ai agam nei local thing noi ho jong tampi ta so hi chi ho chun a phat chenga hi ama ho gindan ho Muslim religion ho follow sa dinga hi to gon ane jingo chi ab lang khana chu western langa ko na jong hi Christian ho hong lut no bai ta chu missionary na to wa phat changa hi ho hi Christian ho dan hoi ziltil na abol vai ta chu alang khat langa Christian ten jong gama ke o alang khat langa hi chi thing noi ho lam kai na a hi mi khen khat in zo Muslim ma si ta chu convert ki bol to hi so a ki bol to na hi alang khat na Muslim hon jong na sata a Christian ho etek in bol ta so aji chu hi chilanga hong lut ho chun Christian anata san tau so hi chilanga hong lut ho chun Christian thu pathian thu an hil vai le gam khen khat na chu Christian hong lut na gama chu Muslim ho aga lut no vai le ki doi ta lo ho lut nai lo na mun ho a na ato bang wa cho anato go no ba hi le ai di zo lo pha na cho azo lo pha wa cho thing noi ho mang chai na sata Nigeria gam sunga Christian kisu gen theina hung ta cho hi chi cho neu cha a story hi abula pa na sai le hen saw ta hong hi ding a hi na hi ji a cho he thiem na deu tu chunga Trump in hi chi Nigeria gam sunga thing no ho strike a gabol iti ai le jon a bol ti chu hi jing ya atang chu ki hello cho ai wanga chu tu a ken ka ga sei cho hi le a root cause na abula ahung ki pat dan Nigeria gam sung chu ipi bola Trump in attack a gabol the ham a hi lo le ipi bola US in Nigeria gam sunga akhut a hla the ham ti chu he thiem na diwa ka ga sei in hita zo Muslim hon Christian hon na sata eng bol na hin nei wa pastor ho in thawa Christmas mang thailo pathian ho thailo ho in a sa jong la su sit pi hi chita banga chu to gon anei phat wa chu tu chunga hi Trump hi ngai report izat ham khat chi ta a chi pha na hi chi laya gam kai ho to chun Trump hi ke ho to hlona heta chu Trump in tu chunga hi chi thing noi ho chu su mang na ding le nang hon mi pi ho anop religion a lut na ding nang ho kha ding a hi pui anop ma lut sa ven ti a chu heta chu attack an a ball chu chi stride a ball hi chu head team na dewa iga se wa in thil ho hi asilanga ise a hi la si na si chu tu a hi Muslim lang ho hin athu sein ho hi ngai kit lo chun Trump in Nigeria gam sunga thau a deiji a hi lo sumla pai a deiji aman control ding a deiji attack a ball hi ti ho jong chu na hi chi chu a hi in a hin la aji pena iga het thei diu chu gam sunga religion je a na sata hi chi
Trump in pan ahin la Trump zong chu Christian state dinga zong chu US chu mi king up na khat chala na le mi king up na khat ahi ja chu mi pa ti ha thunei pen ti ha gal hang ti ding ha gal hat country khat ahi ja chu ama ho hi nga hi agam kaya leader ho report aga bol baile hi chito banga chu stride hong hi ti chu nga het thein dewa in se hin itiam khana update hong jong le hi chi chung chang ho jong aban bana in se kit dewa hi Burma gam sung hin yaw cha ga sei la Burma gam sung lang hi ka sei nom ta lo wa hin ahin la neo cha het thein divin thu atha hong je a chona 28 ni a chu election anaboluwa munchom choma hi township zale ni mun zale ni sungahi zale pani sungahi vote election ho na hieve ti hi mo hin Burma gam sung hi athing ta sai dinga chu hoi ta ta pangkho ma lang ethnic organization ho ethnic arm organization ho le PDF ho pate ta pangkho man gal bol le mata achu ichi junta aw azo theu cho government khat hi hen na mancha hoi ta nei zong lew mi atam lang chun azo theina lampi khat chu to a hi PDF ho hi hen ethnic arm organization ho hi zong le ichi ho sanga hi junta hoi hlom zo ta cho hat lo zo ta cho ai wa nga chu government khat dung zuya cho ama ho hin tu ni chan ge ya hi township izat ham khana hi vai ahom na laibe teng ho van leng ho za chom anei je wa cho ama ho hin mancha anei hoi je wa cho tu ni chan ge ya vai ahom na lai wa hi in ta cho election first phase ana bol chai win boina ima la helin ana ki chai ti a jong he mo ahin la second phase ho third phase ahung kit na dinga jong hi nasata ki got na nei win mun choma hi stride ho jong abol jingovi ti ho jong mo hi jong le mun tampi PDF in control abol na ho a jong hi thei chana bol sa lo dinga hi to gon anei jingovi ti chu hi chi second phase pa hi lakit le ahin nei deu hi chi lakit le ahin nei na dewa jong hi chan ge a to gon ahin nei deu ham ti pa hi het thei hinai lo hi tu le tu a hi township atam zopi hi junta ho hin pha chenga control na dinga to gon hi amazing ve ti hi mo hi ho langa hi thu ki thana hi le hi zat hi PDF on a control hi tai hi chi ama ho hat na hi ti a hin hi jong le tu ni chan ge hi thim deu su government in patita control a bol na lai a hi in tu le tu a PDF ho le a ethnic arm organization hon control a bol na ho jong chu lin tho tan te hi jong le khutita thu government banga zo nai lo a hi ti hi iga sei the o hin in tin mi khan khanin junta ho hi ipi bola tu ni chan ge azo thelo ham til ama ho ki to lo wai ado amiel mau mi khanai tu ni aku ki chaten isei uchalana e ho hi organization chom KNF KL KR aza na umo hitin za na kimin vo jong lew han itu mo chu khanai SA idelo ai itiu chana ichita banga chu tua Burma gam sunga kol gam sunga jong hi apang ho zo se hin ado chu junta abo chu ado na junta ho ado a hi wanga ama ho jong ki to lo wai a chang le Kachin state sunga TNL ho agalut na hi jong le Kachin hon jong ama kinu ka gam sunga ipi bola nang nahong lut na hita chu ama area chu kichu ki no chu kichu je wa chu tu ni chan ge ya ama ho jong he lo thing thelo amu ding bang mu thei nai lo hi ve ti chu het thei ne dewa ga se hin tin ban le comment chung chang ka ga sei no men zan hi a chu ku ki cha ten iki hin so na ding wa lam hla na isiemo song pi a pa na kang gui chan kizot to na dinga hi chi highway tia imen vowa I lam ha na ho thu chung chang chu anaki sei na hi le chiwa hi comment chom a hongen ga velo chun event so neo ti hopo na event so neo ti hopo a hi lo vai le hi chiwa GMFDI ti hopo hi
comment cho lung to na dan nam piu hi thu chom la chom a ki sei jong le adang mong talo GMFDI ti ngen hi hung ki sei hin a comment nun jong a sei na hi ga velo cha hi choi ke sei na hi lo pi cha ma ho comment ho na commentator ho ma kinil na hi cho chi kan ta do hi a hi le e a thu sei pan aza chombe ki saya ama ho kinil na chu ivet nai la topic chombe a kinil lo hi cho hi chi hi a hi THEI la kana mi te ho i hla sap na khat no hi hi chi video iza nam khat na jong hi ka sei ta in pathin ka ta sani pathin mi di ta ga hi tile mi dem ngan na mi khat ga sei phat mi khat ga sei si na ei ga ki sei phat pa chu sita nahi bo we tu ni a hi pathin ka he pathin ka hoita in kata sani na ti a hil nang na ki sei phat sanga mi dang sei phat mi chi tiang le chun pathianin na sunga na to dingai a hin la tu nia nang thim na jing na se ya na nang thim na jing na se ya mi mo na jing na se ya hil nang jong mi mo nai ti chu ka sei do no mi nei hi chi kal wal cho sei be ding lo na aban le hi chi ba ani na aga sei hi ga ve lo chun SA na dei leo na dei le GMFDI monahi pathian hagau thupon tai tom lovin ta san loi leo chun pi dinga gonsa a hi ji ti chu a hi le GMFDI monahi iza kai hetam ti jong hi ki sei do no min abula gal hin dova buffer zone khucheng chunga ni ha asi le ki kap to na laya GMFDI I mean zong e sei ha GMFDI ten hilanga hongoven hilai hi nagal sat na ding munoi hi chilai mun hi na taw na ding munoi hi chilai mun na honglo le na thi ding hi ti a mi hilanga gal ki kap to a e thading in kon kitchen zot ji ong na hi chi he thiam ngai cho e nam sungo wa hi lagau bo tam ta cho e nam sungo vai thudi lo tam pi ki mop na ta cho e na tha ding tiang la hoi lai na zot dam na ki het ngai na hi chalai khela hongin ti hi lo cho pathian chu hoi lai a jong le chon men bible an sei chala nang na changa na na chu ke to mi ni e ve ti hi cho na na zo sia pathian na mi ti hi cho ai wa nga hi chiwa ki sei ho GMFDI mun hi gal sat na ding mun a hi mấy tây to ki do han lang inam pum piu hi chalai ki chi han lang ga ki taw ta le mấy tây hon thawai chap khum in de ha li ta di o e ha li di uta chola buhon na dinga jong chu me ki hon ngai lo chu me hon na dinga jong chu bu ki hon ngai lo chu he thiam hoi ti choi I ha sa ai la mi tampi nga hi chi na de me khu chi na de me ti hu hung hi ding a hin mo adi pa chu ka se hi na kitchen na chu ipina bol jam an ki hon ji ai an ki ne ji ai le toilet na chu ipina bolam e na tha ji jun ki tha ji ai na bathroom ma chu ipi ke bolam ki sil ji ai na ai lo bedroom ma chu ipina bolam I mut na bedroom ai na hi chu a room ma jong he a chom ki bol ai a hin la na e su ting le KOIMAN bedroom ma zot ngai lo ai e su ting le KOIMAN bathroom ki zone ngai lo ai lo kitchen ki zone ngai lo ai igilla kiel teng la KOIMAN toilet zone ngai lo ai ichilai mun gal sat na ding hi tia lang khat na gal ki dowa buffer zone buffer zone ki boy za tu a ichilai mun na taw khom de cho hi ai THEI le I ha sei le mi tampin angai ma ding ding a hi in izi chun dem zong ka dem po in phat zong ka phat sei po in a hin la mi pi tampi hi lagau bo in a lep za tampi ta ve hizi chun a hi THEI le hi to bang thil ho akan na lo dinga hi I boy lo de we lagau thing in thu phon a bol jong hi mo si hi nga chu lagau vel izat kila pathianin izat ve kila na niam na tua I ho sunga kukinam sunga lagau thu phon a hin nei na mong jo zakhat walding a hitain a hin la kuki cha te a dinga ipi khan to machal na ding phon do na aneya
tu nia ku ki cha ten a khut mong chat lo hela ani na hung lut jeng thei sum la pai hung lut jeng na thei hi chi hi het nong ai hi ji chun na to lo wa hi le sum na mu lo ding ai na nang na ham lo wa hi le koi ma chan na kama thu an sei thei lo ding ai hi chi het nong ai tu ni a hi KOIMAN an kani ding ai le ka kamta a kani ding ai na loi nu na loi pa khanin an ani ze a chu nang wa thei lo nei ti pa het nong ai hi chi chun chi to bang hi a hi thei ai le inam sung wa ha sei daw hi tin pathin ita asan na ho hi amasa jong ka sei ta in na nga di in ke a di poi ti ho jong hi KOIMAN approve ki nei lo a hi ji chun a hi the a hi le pathin thu a inial ikinial pha no hi po in igam inama dinga hoi ta taw na ikinei wa gam inama dinga itha je no wa separate administration ti lo hi tunia ku ki cha te dinga damna lo dingai ti hi avela kaga sei the in tin tuni ku ki new sen ve a hin ngai ho zo si na chung chi wen ka ke pai na bon cha wen pathin in phat thei na bo jing taw hen